Naša ideja jeste da dovedemo te najbolje proizvođače automobila u Srbiju i onda odavde će taj proizvod ući u automobil i dobiti još mnogo značajniju komponentu u ukupnoj ceni automobila koji potom ide u izvoz. Dakle, najbolje je ovde proizvoditi za proizvođača automobila koji treba da investiraju u Srbiju, a da se odavde onda smanjuje spoljnotrgovinski deficit za našu zemlju izvozom automobila u svet, gotovog proizvoda. A na kraju i naši građani će onda voziti jeftinije, a bolje automobile i bolje u ekološkom smislu, će biti novi i smanjit ćemo carine. Evo već 1. januara 2009. godine bićemo značajni za velike industrijske sile koje proizvode to visokotehnološko sredstvo što danas jeste automobil. Na taj način ćemo biti značajni kao zemlja koja je kandidat za članicu Evropske unije, a možemo da budemo i veza između Rusije i Evrope upravo na takav način. Povećavat ćemo broj korisnika automobila i time podizati šansu za gradnju autoputeva, jer bez vožnje automobila nema ni novih koncesionara i oni koji hoće da grade autoputeve. Tako gradimo infrastrukturu i obezbeđujemo mogućnost za nove investicije, baš kao što je u Inđiji uvek bilo dobrih investicija jer se nalazi na dobrom mestu, strateškom mestu, pored puteva. Zašto ne bi kao Inđija i drugi gradovi u Srbiji bili na najboljim magistralama i saobraćajnicama i tako se zemlja podiže vrlo jednostavno i vrlo efikasno napred i podiže životni standard građana.